أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم musidɓe julɓe ndaaroɓe ɗo télévision meɗon Jama TV, haray on salminaman ho kala ka wawɗon wonude duhiɗe suddiɗo hay goto accaka. min salmini on ho kala ka wawɗon wonde nder oɗo aduna. haray inchallahu rabbi Allah newnani en hewtiti kadi émission meɗon on ka Jama TV ɗo wona no andirɗon noon sak aljuma haray hiɗen ɗo yeri wo ko Allah subhanahu wa ta'ala taginani en. haray en salmini abonné auditrice Jama TV fopp hay goto accaka no ko kala ka wawɗon wonde e oɗo aduna. haray en salmini kilifa e meɓen ka aada e ka diina Guinée e Sénégal. haray ɓe fopp maɓɓe ɓe salminama hay goto accaka. haray en tori mawɓe men ɓen kilifa e men ɓen ka diina e ka aada yo Allah subhanahu den toraniɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala acciɓe yeeso men ɗo tawni hara luttay. haray hiɗen salmina kadi directeur men PDG ko ɗum woni kanko wuuri giɗo Jama. haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lanɗon kankadi yombinamo golle ɗen, nawra golle ɗen yeeso, hokkamo polgal e muɗum, dandamo sabu gaño dandamo bone Iblis. haray foppo hino weltana hay goto accaka. haray inchallahu rabbi hilan torano lan seeditano hoore an, seeditano on ala reweteɗo no nafa rewɗo on lorra mo rewali on sina Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo diina gonga kadi ko sikke wo ala e muɗum. sikke wo ala si tawi woni Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo. ay nelirimo sabu honnum kadi sabu moƴƴagol e nde ɗo tagore e ittugol hujja e hoore muɗum kadi wona no Allah subhanahu wa ta'ala wirno noon baba meɗen Adama qul uhbitu minha ba'd kulli ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. ɓawde tawmen ɗo andi Allah subhanahu wa ta'ala kanko ka leynange ɗo ala ko ɓuri mo yurmede, ala ko ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala wawde muññade, ala ko ɓuri wawde jogade yurmede. nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko mo waɗay kala ko faala goɗɗo landotako mo. ayi kono kay mo heewi ka leynange ɗo banu Adama mo Allah tagi yamiri mo yurmede, o ndara waw tawa ɓay himo jogui gongel walla ɓay himo mari pouvoir o waɗa kala ko o faala, o hendo o wara kala mo o faala, o hendo o soka kala mo o faala, o lorra kala mo o faala fi honno par ce que mo andi landotoɗo mo ala. ayi bon sa naari kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala fotuɗo mo wawde yurmede, ala fotuɗo mo wawde muññade. nde tawde noon kadi ko kanko woni lanɗo waɗowo kala ko faala goto landotako ɗum. ayi kono ɗum sikkali woni inna Allah raufum bil ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko yurmeteɗo jeeya e makko ɓe. ayi tawi kadi ko yurmede makko nden woni ko adi tikkere makko nde. ayi sabu siko tikkere Allah nden wonu noon ko adi neɗɗo on a waɗayno bone tun yiya ɗon lorra bone ko waɗɗa kon. kono ɓay ko yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko adi ko ɗum waɗi si a waɗay bakkatu
o inna malaika ɓen nenne seeɗa ha o ndaron si tawni o insinoto si o tuubay ay sa insiniki a tuubi bakka to windetaki hande kadi bon ko yurmede makko nden waɗi si tawi woni ɗo joni sa waɗi bone hun gotum ko bone hun kon waɗɗa kon tun windete ay si a waɗi moƴƴere hun gotum jeenayi winde watte e kon golluɗa kon wona sappo moƴƴi ay kono ala fotoɗo Allah subhanahu wa taala o de yurmede itte ɗum joni noon ko tagiri en ko yurmede o ɗo alijanna o tagi baba adama o naadima ko alijanna ay kanko e nene hawa o ini fagge ɗo ñamon kala kaydi no dakimento ɗon kala ko faala ɗon ay heɓon ɗo zurriya jiido ɗon ɗo ɓiɓɓe mum ɓe fof wona ɓiɓɓe alijanna iblisa aadi soyin sinayi baba adama yaltina ɓe ko alijanna e nde tawde noon Allah subhanahu wa taala hoddiri ɓay kala ko waɗi ko ma sabu on heɓo kala ko watta ma sabu on heɓo e Allah subhanahu wa taala hin ɗo alijanna on ñaame kala ko faala ɗon kono ngal ɗo leggal wata o memugal hadihi sajarata wala taqrabu hadihi sajarata fatakuna min az-zalimin ay bon ko honnum iblisa waɗi o acci ha baba adama potiti yalti o ari o tawi nene hawaw o wi ayi ngal leggal mana o addani mo tintorgal ko wiyete tintorgal kon o ini tintitiɗo oya tinti kanko o anda ay o yiya haynaki ɗon oɗo inami haynike ɗon debbo oɗo wa an anda ko kanko ay golle iblisa tun o wi gorko ma on adama ko o debbo marani ngal leggal ɗo leɗɗe ɗen ka aljana ɗo fof ala ɓurɗo ngal jalin ala ko ɓuri ngal welde ko ngo marani ngal leggal ko waɗi so ini wata ñamugal ay debbo ko jogui ɗum nawligu yagal baba adama ari tun nene hawa o inni jaka mi andi ko innirɗa wata mi ñamugal leggal o na Allah ma woni ko haɗuma ñamugolle magal no wodi debbo mo maranɗa ngal ɗo ay o puusi baba adama o sonjimo o ɓittimo e wonkikin ha o puusimo e ñamugol leggal ngal ay ɓay ɓe ñaami leggal ngal Allah subhanahu wa taala tikkani ɓe o wi qul ihbitu minha ba'du kulli ba'din aduf o wi hande kadi ɓay tun on yeddilam meme ka leydi baba adama nene hawa iblis ay o say fatalaqqa adama bi kalimatin fataba alayhi ɗon e ɗon o longini annabi adama konguɗi tububuye Allah subhanahu wa taala jaɓanimo tubuyedin la ilaha illa inni kuntu min az-zalimin ay baba adama inni e Allah ɓawo yi ko Allah subhanahu wa taala tikkadimo kon o wi e Allah mi laati ka yimɓe tooñuɓe Allah subhanahu wa taala inni gasi o wi ala kulli haali mi jaɓanima tubuyen kono ɗum haɗali o miyamoge ka leydi hande kadi o alijana ɗo so tawani on heɓay moƴƴere makko on yaha gollanomo hande kadi ayi bon o wi cippe ay o inni noon an iblisa an mazmuman madhuran an ko a huɗaɗo ko a raɗaɗo mana mi yaltinima yurmede ande ay bon mi yaltinima yurmede ande nde tawde noon hari iblisa kaka aljana ton o wonno o golli duuɓi hewɗi ko tawnoɗo e malaikaji teddinaɗi ko sabu ko o lundi baba adama kon ko ɗum woni ko cippiniraka aljanna cippiniraka aduna ɗo o waɗa yimɓe yiite ay Allah subhanahu wa taala ini iblisa cippo an ka neɗɗo huɗaɗo mi ittima mi yaltinima yurmede ande o wi gasi o wi Allah subhanahu wa taala ko hunde wotere petti woni ko mi torima ko occasion goto petti okkatalan nennanan ha ñande ummital rabbi unzurni ila yawmi yub'asun Allah subhanahu wa taala nennanan ha ñande ummital wata waran ha ñande tagore manne fo immitoto Allah subhanahu wa taala inni mi waɗanima ɗum mi newnanima ay ɗum ɗo holli julɗo fof julɗo wata a toro Allah ha haaɓa ene ɓe inni si tawi woni keefeero toriki Allah subhanahu wa taala Allah jaɓanimo an julɗon ko nun sikkuɗa ayi kono noon enen ko tampini en torare men nden en hawjay la jikku Allah fiyaki Allah on kanko wona noon a hawjata si a torike ɗo duuɓi temedere lebbi temedere ko Allah subhanahu wa taala andi honde jaaboto hiɗa toroɗo moƴƴere tawata koye ɓiɓɓe ma moƴƴere nden jaaboyto moƴƴere nden ma hara koye taynira e ma nde jaaboyto ay ala kulli haali mawɓe men inni du'a yanata e leydi ay kono si kefeero toriki Allah o jaɓi itti sukki e julɗo ay hay goto nayo toro ha haaɓa ma sikkito Allah est ce que koko mone torade Allah ɗo Allah no jaɓande lam ay la wota sikkito sa sikkiti ka tun haray programme ma on fof boni ndeɗa toro Allah haray a hooloto taw haray hiɗa waɗi confiance e Allah
andi ko ɗum waɗi so ni mana haqa qadrihi wa miqdari haqa qadri mana mawningol Allah hattinde e mawningol hooloɗa Allah ay ndeɗa fewta rabbu samawati wal ardi on toroma hara iɗa hoolimo pelete ko wonɗa torade ko Allah jaɓanayi ɗum ay ka sikkuɗa Allah subhanahu wa taala o akkidete ko sikkuɗama ko ay ɗum waɗi joni noon o wi cippe ay joni noon ɓawde ɓe cippi Allah subhanahu wa taala ini fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabiya hudaya wala khawfun alayhim wala hum yahzanun mi imminoya e mon nelal mi waɗoyay mission e moɗon ko woni ɗum yurmede makko kanko Allah subhanahu wa taala o immi o nelay nela e mofte kala o nelay nelaɗo e maɓɓe ko ni rewroy ton hannde kadi ha heɓon o aljana o mi yaltini on e mon ɗo ko ni rewro ton ha heɓon o aljana o mi yaltini on e muɗum ɗo ko ni rewo ton ha heɓon o aljana mi yaltini on ɗum ɗon fof ko yurmede makko kanko Allah subhanahu wa taala si wona ɗum si Allah subhanahu wa taala taggino aljanna on waɗi piiji ɗin fof ha moƴƴi est ce que on faami o lewini piiji ɗin fof ha moƴƴi bon o ƴetti baba adama enen hawa o naadi tan o wi ñaame ɗo kala ko faala ɗon si ɓe darino ko ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala mo ono inde men joni ko aduna hannde kadi darano toon hoore mon hannde kadi ko onon andi honno rewata ha hewta ka aljanna ɗo ayi ko jelo wallata ɗo yimɓe waɗa ɓe ɗo moƴƴere yoɓana ɗo goɗɗo mana udditana ɗo goɗɗo place yo gollu mana walla ɗo tun goɗɗo fino avancira ya ha o yiya moƴƴere nden hollama moƴƴere ko heɓata moƴƴere nden o bonna bon ko ɗum wattantama ɗum hannde kadi darno gerda min mi wallima mi hollima ka heɓata ɗum ɓayno a bonni hannde kadi darno gerda mi wallatama hannde kadi ɗum heewa e meɗen eyi e pourtant le ɓeyni goɗɗo wosi taw woni a wallimo o bonni woni go'o wallitumo kadi ha wona ɗiɗi wallitoɗama kadi ha wona tati si timmi tati hannde kadi andi oɗo hannde kadi wona welɗo wallude hannde kadi tertamo ay no gasara ko bondirno premier ko angal andugol ma juumugol rok sa wallitimo toon ɗimmum no gasa o hersay hannde kadi bonnugol ay kono sa wallimo gonde bonni a wallimo ɗiɗi o bonni a wallimo tati o bonni hannde kadi haray acca aray andi on noon kadi woni abitiri ha tampin hoorema hannde kadi ayi bon joni noon Allah subhanahu wa taala eni cippe o neli ɓeɗo nelaɓe yurmede wonande tagore nden ay ko ɗum waɗi siɗen innuɗen ko yurmede makko kanko Allah subhanahu wa taala woni ko adi ayi ko ɗum waɗi sago ono golla ɗo moƴƴere hun gotum o yoɓe sappo golla bone hun gotum tawa a yoɓetake sona kum bone hun ɗon e hoore ko bonnata on kadi hara ñande beññene mo nama ya tuubu ruttoɗa en sa tuubi a ruttike o yaafama ɗum ɗo fof ko moƴƴere makko nden kanko Allah subhanahu wa taala nam Allah subhanahu wa taala o dalika deftere makko teddinde alquranul karim ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim awala ya'lamuna ene onon ɓe jiyaɓe on anda anna Allah no Allah ya'lamu himo andi ma yusirruna kala ko suuɗuɗon wa ma yu'linuna e kala ko feññinɗon ay Allah subhanahu wa taala ino andi kala ko suuɗuɗa e kala ko feññinɗa kanko Allah subhanahu wa taala e hunde suuɗanakimo wa minhum no e maɓɓe ɗe mofte ay ma alyahuda e annasara ummiyuna humen binneɓe la ya'lamuna alkitaba ɓe anda e deftere nden illa amaniya si wona yela bon mana hino wodi men enen ɓe julɓe aya on ɗo ko alyahuda e annasara wonno ko cippino e muɗum kono ko ama ay ko ama hino e men enen ɓe julɓe ɓe andanda hoore maɗe ɓe anda e deftere nden hunde si wona yela en fof ko en julɓe ko Allah andi fewɗo mana no wodi ɗo e julɓe hay e hunde Allah annotako ɓe deftere nden ɓe addanama dalil ɓe addanama yaqini mana ko neɓuɗon yeddodirde ɗo e fi l'islamu ko neɓuɗon ɗo wolde fi l'islam poɗdirta a wiyataɓe ɓe addane ɗon aya goto dalil ɓe addanama a yatalan addanela ɗon hadis goto dalil o addanama ay ko yela tun kanko ko nani no wowle tun ni tun kaari en wi ɗum ɗo ko hunde kaari hunde kaari ay himo wakkili yeddodira ɗo elana bimbi ha kikkiɗe kono sa wimo ɗon addanan ɗon aya goto alqur'ana ka tippuɗa ma hadise goto o addantama ay ummiyuna human binne windata jangata an a windata a anda ko windi a jangata ko no yerodirta fi dina nelaɗo Mamadou sallallahu alaihi wasallam eni e kala fenuɗo e hoore an kala fenuɗo e hoore an hara yo préparo joɗorde makko ko yiite jahannama
bon wiyanel mana haysi taw woni anani goɗɗo no wawla a wi goɗɗo anani himo inna nelaɗo wi ɗum ɗo bon wona an jangi a anda sa landoyama kal qur'ana ko honto o aya qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum da wata raɓɓito redduga qur'ana anda si wiyama nelaɗo wi ɗum ɗo sa wiyama ya raɓɓito on hadise defte nelaɗo defte jawre de ɗuɗde anda on so raɓɓitoyta on hadise anda ko deftere honde sifi ɗum anda ko sahabajo hombo filli on hadise ɗon mais kono dartoɗa wigol Allah wi ɗum ɗo nelaɗo wi ɗum ɗo sina ɗaɓɓitangol hoorema probléme par ce que nelaɗo ma hi kala fenuɗo e hoore an ko yite jahannama woni joɗorde makko ayi kono kay ato kala ko wolata kal qur'ana hara hiɗa andi ay sa anda sina ɗum hare ko masi bonɗa ɗaɓɓande hoore maɗa ayi par ce que a mara yaqin ɓayna ha an jangi ay koko woɓɓe woni e filitade wonɗa an kadi ɗiman dara hiɗa yedodira ɗon e goɗɗo mbola andi kam ade mi nani oustaz karno wala ma mi nani karmo ko karno wala ɗo mi anda non par ce que a janga a anda anan ay kato kala ko wolata hara hiɗa mari yaqine muɗum hiɗa jogui bindi muɗum wa min hunne mabɓe ummi yuna human binne la ya'lamuna alkitaba ɓe anda nde deftere illa amaniya sona yalagol wa in hum ɓe wonali illa zunnuna sina heɓe sikkiti tum ayi si oɗa kala ko ɓe wolana mana heɓe waɗi e ɗiɗi par ce que a anda joni sa yeeɗa mi innima ko ɗum ɗo a yahiɗa oɗa innima ko ɗum ɗa a yahiɗa oɗa innima ko ɗum ɗa ko ɗum heɓatama ɗum ko par ce que a anda ay a janga ko ɗum waɗi julɗo fof julɗo hay goto wawata jangude ha anda ko andete kon fof wawa wonde a jangata ha anda ko andete kon ko wiyete gandal ko surtout l'islam ko hunde yaajude ay a wawata innere ɗo hande hay si tawni hera innama ɗo doctorat ha pour anda andeteɗi ɗin fof anda hadiseji ɗe sahabaɓe filli fof ha mettay fi seeɗa sabu Allah subhanahu wa ta'ala ma utitu min al ilmi illa qalila Allah subhanahu wa ta'ala inni ko janguɗa o on okkaka e gandal si wona seeɗa faami kono siɗa andi siɗa etade fi hunde nden faami woday ɗi anduɗa hunde nde anduɗa nden kadi no goɗɗo janforama e mayre no goɗɗo ɗaynirama e mayre wonata facile par ce que haray no wodi ko anduɗa ton hen kono hunde nden si tawi woni anda e mayre hay fuy a tawa e ɗaynugol ma e mayre janfagol ma e mayre no yombi par ce que anda ko wolanaɗa wo ko ɗum hay ko ɗum heɓata ɗum so tawi oɗa ko wolanma a hooli ɗum ɗon oɗa ko wolanma o a hoolike oɗa ko wolanma o a hoolike ma hiɗa yaaka waɗa ustasi waɗa lando ɗum ɗa ya ɗum ɗa lando ɗum ɗa a kataki an kadi no andira hay so tawini ko feccere dina ma kam an kadi sa ƴettino qur'an on yurniɗa darɗa defte ɗen wodani ko famuɗa seeɗa hara ko goɗɗi goo landotoɗa goɗɗi o kadi an kadi wodani ko famuɗa ayi wa in hum ɓe wonali illa yazunnuna ko wona yimɓe sikkitiɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni fa waylun lette wodani lillazina ɓe yaktubuna alkitabe ɓe no winde deftere nden bi aydihim juuɗe maɓɓe ɗen summa yaqulana on sabi wiya haza ɗum ɗo min indillah ko immorde ka Allah liyastaru bihi fiije ɓe sodir ɗum samanan qalilan ceggelo fanɗu koy fa waylum lahum lette wodani e mimma katabati aydihim gonko ɓe windir juuɗe maɓɓe ɗen wa waylul lahum lette wodane e mimma yaksibuna hunde ko ɓe faggiti e muɗum wa qaalu ɓe wiya lan tamassana naaru memata men yiite gen illa ayyaman si wona ñalɗi ma a duudatin kontaɗi qul wiw muhammadu attakhaztum on jogitoto indallahi ka Allah ahadan ahadi hiɗon wawi ƴettude Allah garanti Allah subhanahu wa ta'ala sunnoyta on Allah subhanahu wa ta'ala lettoyta on ko on ɗon e jamfaare deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden la no wawa yimɓe annabi Musa ɓen nde o yawno gollidirugo Allah subhanahu wa ta'ala balɗe 40 ɗen ɓe humi ngaari ɓe waɗindi sanamu tawi ko ndi ngaari ɗon ɓe rewata balɗe 40 ɓay annabi Musa ari lanci ndi ngaari mana inni ko ɓe yimɓe yedduɓe o tikkaniɓe kono ɓe wino kamɓe awa so tawini hiɓe mari lette haray koye nder ɗen balɗe 40 ɗon ɗiɓe yeddi ngaari ndi ko mana balɗe 40 ɗiɓe yeddi Allah ɗen tun ko ɗen ɗon tun woni ko ɓe lettoyte la ɓe mara garanti ɗum ayi ɓe mara garanti ɗum hiɗa wawi mana andi ko ɗum waɗi so ɓenni piggi ɗin no hulɓini joni goɗɗo ɗo hiɗa wawi joni hiɗa wawi wurde ɗo joni mana ɗa wawi wurde ɗo joni
mana ayna ɗo joni e nder gurdam maɗan fii ko duuɓi sappo walla duuɓi joyi yedduɗa Allah subhanahu wa taala ko ɗin duuɓi joyi on tun lettoyteɗa ay ɗum ala ton par ce que si a ƴetti ɗo décision yeddugol Allah subhanahu wa taala mayde nden ƴettima e ɗum mayde nden ƴettima hoore yeddugol Allah subhanahu wa taala ay hande kadi si a yahi lakara tawi ko lette wodanma ɗum ala ton hande kadi ko anga lette ɗen abadan ay si a décide ɗo joni kadi rewgol Allah subhanahu wa taala hay sikoye nder hitande duuɓi ɗiɗi rewɗa Allah subhanahu wa taala kono mayde nden ƴettetema e hoore dewal Allah ngal hande kadi yeeso ton ko ndewene tun ko moƴƴere tun ay bon kono ala ƴettangol Allah garanti awa hi ɓahare ko nde ko hitande mi yeddi Allah ko lewru mi yeddi Allah si mi maayi ko ɗum ɗon tun mi lettete la ko ɗum waseni ko ɗum waɗi so inni mana a attakhasutum qul wi'u a attakhasutum on joguetoto indallahi ka Allah ahadan ahadi la falan yukhlifa Allahu ahadahu Allah lundota ko fodore makko nden wonana wi'iro non wa basirina wa munzirina kala golluɗo ko boni mi lettama ko lette o tawoyta kala golluɗo kadi ko moƴƴi koko moƴƴi kammi o tawoyta ay Allah lundota ko fodore makko nden am taquluna ka wulay ala llahi Allah ma la ta'lamuna hunde ko on anda onon e Allah on ƴettodi garanti ko balɗe capannayyi ɗe yedduɗon Allah subhanahu wa taala ko nene tun o lettoy taw ñande dargal ay bala la man kasaba kala on faggitiɗo sayi atan bone wa ahatati bihi ha bone makko on huɓidimo fa ulaika ɓeɗo ashabu nari woni yimɓe yiite hum kamɓe fiha ka yiite khaliduna ko ɓe luttayɓe ton ay ko honde goɗɗo gollata bone ha bone on huɓidomo si a ndaari nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki huyre wotere no e banu adama si nden ɗon nde moƴƴi haray fi makko on fof moƴƴi si nden ɗon si nde boni haray fi neɗɗo on fof boni ɓeyni hiya al qalb ɓernde nden ɓernde aden si moƴƴi haray fi makko on fof moƴƴi si nden ɗon si nde boni haray fi makko on fof boni ay par ce que nde ɓernde ko nden ɗon commandi ko nde commandi tere ɗen fof koy ko nde commandi fiyake neɗɗo on fof ay joni noon ko ɗum waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hino woodi mana hiɓe huuti on banu adama on neɗɗo mo gotum mum fooli sappo mum on andi ɓenni ñande dargal yawmal qiyama si daroyama hino woodi ɓe Allah subhanahu wa taala ndaroy taggite yurmede alay wala yanzuru ilayhi yawmal qiyamati ay no woodi ɓe Allah subhanahu wa taala ndaroy taggite yurmede ñande janggo ka dargal si darama fi honnu par ce que ko ha honto Allah subhanahu wa taala wawani neɗɗo on o hollima ko honto moƴƴere nde rewata o wi si a golli moƴƴere hum gotum pet jeenayi windete watte e kunkun golluɗa wona sappo hihi si a golli bone hum gotum pette kum bone hum ɗon windete joni noon hewtoye ko ñande dargal ka gueɗo balance tawa hara ko kun gotum ma peesoyta sappo ma on ɓeyni ko ɓeyɗo woni jeeyaɓe welsidiɓe Allah subhanahu wa taala ndaroytaɓe guete yurmede fes ko ɓeyɗo Allah subhanahu nelaɗo maki hino huuti on mo gotum mum fooli sappo mum ayi joni noon ayi noon nde ɓernde si a golli mana neɗɗo si tawi woni ko on to andirta goɗɗo heewinori bakkatu ɓe Allah subhanahu wa taala inni ka deftere nden khatamallahu ala qulubihim Allah noti ɓerɗe maɓɓe ɗen fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen wa ala sam'ihim Allah fermi noppi maɓɓe ɗin wa ala absarihim Allah fermi gitte maɓɓe ɗen ayi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawa ayi wa lahum azabun azim mana hiɓe mari lette mawnude Allah subhanahu wa taala fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen honnum e migitagol gonga Allah fermi noppi maɓɓe ɗin e nanugol gonga Allah suumi gite maɓɓe ɗen e yiwugol gonga ay wahum mana hata wala salamu la yubsiruna ay ulaika ashabun nari mana ɓe migirata ko fi gonga ɓe nanata fi gonga ɓe yiyata fi gonga bon ko on say noon wa aha tatti bihi haray bone joni tigi ɗin huɓi ndikemode ayi bon joni noon nde ɓernde si tawi neɗɗo o waɗi bakkatu hon gotum ay ko ɗum waɗi seyno ɗen ko yurmede Allah nden woni ko aditi tikkere makko nde arrahmanu rahim ay mana si a waɗi bone hon gotum ɓernde nden toɓɓay toɓɓere ɓalere ay bon
si a wi astaghfirullah hebbinani insinagol astaghfirullah subhanallah ko ɗum laɓɓinta ɓernde aaden ko ɗum laɓɓinta bakkatu astaghfirullah subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ay ko ɗum waɗi sinnalaɗo maaki neɗɗo banu adama no yafane bakkatu hakkude waɓutu e waɓutu ay sabuna si tawni wona bakkatu yaltinde ma l'islamu waɗɗa bakkatu mo waɗɗa hakkude fana e alansara ɓawde salligiɗa eɗen andi ɓeni neɗɗo si a salligiki a wi ashhadu an la ilaha illa muhammadu rasulullah ndiyan sakkitiɗan ɗan sakkitiɗa juurde ɗan ɗon ɗan yaada e bakkatuji maɗi ay si a juuli ha gayna wi ɗon astaghfirullah capantati tati mana a wi subhanallah capantati tati walhamdulillahi capantati tati wallahu akbar capantati tati ɗiɗo fof ko heefayɗi bakkatu hebbinayɗi beɗo balance yawmal qiyama ay bon ko ɗum ɓeni sa hebbinari wigol astaghfirullah subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ko ɗum ɗo laɓɓinta neɗɗo e bakkatu si tawni hiɗa woɗɗiti bakkatuji jani ɗin ashirku billahi wawugugol walidayni ƴaggal ngol nene e baba bon taƴugol laawi wonugol agresseur ko hunde mawnude tikkire Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo an amara golde ɗi tata sina wonugol agresseur ƴettugol pinka ƴetta jasije sakko yimɓe laawol agresseur naata e cuuɗi yimɓe ataka kambrula c'est très dangereux ko bakkatu ɓurɗo mawnude e bakkatuji neɗɗo taƴowo laawi ay ɗum ɗo fof ko hunde mawde si tawi yiɗa woɗɗiti ɗiɗo fof siɗa wiide astaghfirullah subhanallahi Allah subhanahu wa ta'ala yafantuma bakkatuji maɗi ay amma noon si tawi neɗɗo no wadde bone o ala wadde ɗiɗo ɓernde makko nden toɓɓere ɓalere sa insigaki ha waɗoyi bakkatu go kadi toɓɓere go kadi toɓɓe ɗon si a continue noon waɗugol bakkatu ala insingade hande kadi noon yeehi ha ɓerde ma nde fof waɗi toɓɓe ɓaleje hande kadi ko ɗum woni haray Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi ɓerde ma ɗin hande kadi no fermede haray Allah subhanahu wa ta'ala waɗi on tigui hande kadi jeeteɗo yimɓe yiite hande kadi tikkere Allah nden cippike hoore on tigui ɓerde nden hino fermede yiwgol gonga guite ɗen ferme yiwgol gonga mana a migrota ko fi hande kadi ko migrotoɗa koko nambara tun kaka bone jeeɗa tun koko heɓata nambara tum ayi woni Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon ɓe waɗoɓe boneji taw sikku ko Allah subhanahu wa ta'ala nennirani ɓe ko moƴƴere wonande ɓe ay wa huwa sarru lahum ko bone wonande ɓe ayi ka leynange ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hawjanta bonɗo o wi mi nennanayɗo bonɗo on fiyo waɗuɗo ko faala ha o sikka hande kadi fof marsi tout est bien mi nangore yawon tigui nangal yagginaygal ay sabuna bone hun gotum petti si bano adama o nangoriyama kun ɗo yamal qiyama ɗum tun hino yani ko lorroya on tigui itti noon sikka si tawini gurdan on tigui ɗon fof si tawini ko bone woni ko nangitira rawana auzu billahi ay Allah subhanahu wa ta'ala inni bala la man kasaba kala on faggitiɗo sayi'atan bone wa ahatat bihi ha huɓidimo khati'atuhu bone makko on fa ulaika ɓeɗo de ashabun nari woni yimɓe yiite hum kamɓe fiha ka yiite khaliduna ko ɓe luttayɓe ton ay khaliduna ko ɓe luttayɓe ton ulaika ɓeɗo ashabun nari woni yimɓe hum kamɓe fiha ton khaliduna ko ɓe luttaytoɓe ton wa is o wi andutu akhazna tumande men nanguno misaga bani israila ahadiji bani israila honnum wiɓe honnum allah ta'budu ɗo nde on rewata dey illallahu ko wona allah ay wa bil walidayni nene e baba kadi ihsana moƴƴo ɗon e maɓɓe ay wa zil qurba e jomiraɓe ɓattodiral wal yatama e alyatima ɓen wal masakina e miskina ɓen ay Allah subhanahu wa ta'ala o inni andrutumane men nanguno aadeji e bani israila o aya koye bani israila en ɓe cippino bon hande kadi noon tagore nden fof natori ɗon ha hewti mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam honnum par ce que nelaɓe ɓen fof ko ɗum ɗo woni ko nelira nelaɓe e ɗuɗude wolure e temeɗɗe e goɗɗum ko ɗum ɗo woni ko ɓe nelira honnum la ilaha illa allah ko ɗum ɗo woni ko ɓe nelira ala reweteɗo ko wona allah ay wa is akhazna andatu men nanguno misaqa bani israila aadiji bani israil allah ta'budu la ta'budu taw rewde illa allah ko wona allah ay wa bil walidayni ihsana neɗɗo si allah okkorima newende nene ma e baba ma ko ya moƴƴo e maɓɓe ay iva
hiɗen andi ɓe inni on andi goɗɗo goo o faalano yawde hay jihaadi haɓida ƴetta kaafa ya tawa nelaɗo tawtamo e waɗugol jihad fi sabilillahi ƴettugol kaafa haɓide nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam landimo ɓeynine nenema e bamma no wori o ni ɓeyni yayangonoɗa nenema e bamma ayi ko jihaadi ɓurde e mawnude par ce que hiɗen andi tikkere nene e baba hino tikkina Allah subhanahu wa ta'ala ɓawnde haqqi Allah on feƴƴi ko nene e baba Allah subhanahu wa ta'ala ini rewelan ɗofte ɗon nene e baba en tant que ɓe yamiralima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko nene e baba yamiri tawi hawra e lundagol sariya Allah hawla e yundagol sariya nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ko wodanma ko ataa ay ko ɗoftagol sami'na wa atana ay Allah subhanahu wa ta'ala wi nene ba woyɗo wasil qurba e jomira e ɓatodiral bolondama famille ma on ɓay enen noon wimi ye hande kala ko yani o koye no gol komo ma bonamma simi heɓino joni moƴƴere ko ɓe am ɓen taw mi woni adade suuɗagol sa ay hino waɗi noon condition par ce que andi piggi ɗum fof hino waɗi laawol ko haani kon bon ko haani kon si tawi woni a heɓi ko famille ma on bolondama on musidal ngal ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala yamirima ya moƴƴe e muɗum kono noon ça fait piggi ɗin joni waɗi contraire si tawi woni a décidi moƴƴa golle maɓɓe a andi koɓe ayɓe ma kamɓe ko lorogol maɓɓe faala haray no moƴƴoɗa e maɓɓe ɗon kadi sattay ayi kono noon toujours ala kulli haali an on ko a remun lowrande Allah subhanahu wa ta'ala yamirima nden hiɗen andi ha yimowo on yimanen on ni wo okkowo no huti ko dokko ko guddo ɗuroto ay bon si Allah okkorima wata ndaare fi yimɓe ma ɓe gan yiɗama hiɓe añuma ɓe yiɗanama moƴƴere inna bon mi hakkitake e maɓɓe no waɗi o hay mi yiɓe ma yaha jongal ala a remu lowrande Allah subhanahu wa ta'ala yamirma nde moƴƴa tun e maɓɓe ay ɓe gatata fima on say ɓe gaynoyta ay walyatama e alyatima ɓen noon alyatima ɓen kadi yurmeɗen ɓe hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala inni kala ƴettuɗo jungo mum mawli hoore alyatimajo tawi gon jungo ɗon go mawlirali nden hoore hen alyatimajo ɗon sina yurmede gon jungo ɗon go natoyta aljanna andete Allah subhanahu wa ta'ala inni sa ƴetti jungo ma a mawli hoore alyatimajo tawi a mawlirali gon sina yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah subhanahu wa ta'ala inni gongo jungo ɗon go sumoyta si a fawti kene gon alyatimajo walla si a ñammini on ma si a woni sabu on jangi haray ko noon sikkuɗa ay wal masakine e miskina ɓen wa qulu linnasi husuna wowlano yiwe ɓen ko moƴƴi kala mo yiwɗa o taw yetto ko yewtere moƴƴere nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maki si woni duuɓi temedere lebbi temedere si tawi woni neɗɗo on a wowlata ko moƴƴi haray fanko ay haray ko ya fanko si woni duuɓi temedere lebbi temedere neɗɗo si tawi woni a wowlay haray wowlu ko moƴƴi sina ɗum haray ko ya fanko ay wowlana yimɓeɓe ko moƴƴi wa qulu linnasi husuna waqimu salata ñiɓon e julde julɗo a juulay ko woni hakkude ma farrago baynal muslim wal kafiru as salat ko sendiniri hakkude julɗo e kefeero ko julde nden ay man taraka salatu fa huwa kafirum ay kala hakkuɗo julde hara yeddi etel islam waqimu salata ñinnon julde wa atu zakata itton zakka kala on mo Allah subhanahu wa ta'ala okkuri jawdi ha tawdi joni ittugol zakka ay se ɗon kadi ko condition jooma gande en toujours kala so tawi woni jakkaji ɗin hewti ɓe heewi koɓe feññinta fi ɗum ɗon andingol ko ha honto soomu honto goɗɗo heɓata tawara jawdi makko ndin farlike ittugol zakka ay watu zakata itton zakka summa tawallaytum kono ndaare ɓe fof hucciti illa qalilan si wona seeɗaɓe ni min kun e moɗon wa antum tawi kamɓe mu'ridina ɓe ɗurni hande ko julɓe jele woni haaju mum ala julde hakkitaka e julde ko jele woni heɓude ɗo jawdi haada ka ittugol zakka haada ka ittugol sadaka par ce que ne woodi ɗo woɓɓe goo
harayɓe heɓude ko woni tun hara jawdi maɓɓe ɗin pour ya ha heɓa soomu ko andanɗa hoore maɗa no jawdi ma ndin hewti ka itta zakka e namo kala Allah okki ɗum ɗon nden newede ɗon hino woodi noon hewɓe kadi ɓe andanɗa hoore ma way sakki hitande ta jawre ko Allah jariboriɓe kono yoni koɓe itta zakka bon joni so tawni e jawdi ma ndin hewtata an kadi woni ittowo sadaka woni ittowo sadaka ay kono no woodi ɗo ko andanɗa hoore maɗa seydo hara hayso e mari ɗo 200 000 300 000 500 000 1 million 2 million ba 5 million hara hino waali ka sidon e ɗin ɗon ɗi ala haaju hay e hunde si ɓe fotti e miskino hun ka laawol ɗa ma yaɓe kawtiroɗon e goɗɗara so hirtike mo jiɓi ko soƴƴira so soƴƴi mo jiɓi ko hirtora ɓe wakkilaki ƴawnugol 100 francs en na jaɓuɗo wallitora ay ɗum ɗon fof wona e hunde yurmede ay neɗɗon kadi wono ittowo zakka wono ittowo sadaka ay kono ɗum ɗo fof summata wallay tum ɓe hukkiti illa qalilan tona seeɗa e min kuge moɗo wantu gono mu'orduna ko ɓe ɗurniɓe si a ndaari sadakaji ɗin joni ko coggo e coggo wona waɗirede ay mana joni si mi yiɗo joni hiɗa maapi miɗo andi pellete si mi wallirima ɗo 100 000 janggo an kadi tata waylanda waylan wallirta 100 000 mi wallirta 100 000 kono miskino hunkunɗa kum mi andi pellete hay 100 francs ka waalo kun anda fi hila marɗo milliard si o maapiɗo mi yewte ɗo mi feƴƴa par ce que lam andi mi mapoyta ka janggo janggo o fajana lanko ɗum par ce que miɗo andi o mara ko ɗum mi considére mo o mara ayi ko ɗum waɗi bon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala yo wo sadaka ka ala ɗon waɗete ay oɗa hino mari bon mana ɓaytun himo mari hiɗa wakkili wallugol mo si haji makko yani 1 million mbaɗa tan indirmo 1 million a wallaymo ay kunɗa miskino hunnon ɓay andira kon 100 francs o mapiki ɗo honnude a wallatamo par ce que ɗan ɗo mara ko itta ay na sarka nder oɗa ko andira ko coggu ay ko fi janggo an kadi si pansi yewto yo waɗane ay wa is akhaza llahu andutu tumande Allah subhanahu wa ta'ala nanguno misaqa kun aadiji moɗin misaqa kun aadiji moɗon o wi la tasfikuna wata on hibbu dima'akum ƴiƴe moɗon wala tukhrizuna wata on yaltin anfusakum koye mon min diyarikum ka galleji moɗon summa aqrartum on saqqiriti ɗon wa antum tay onon tashaduna hiɗon seedi ay mana ɗo ne bani Israel ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe warindirayno ɓe rufindira ƴiiƴe ay no wirɗen nane ni ɓe attaquindira comme agresugol ni ay bon Allah subhanahu wa ta'ala ni o tan waɗu ɗum ƴiritiɗon ɗum tawi hiɗon seedi Allah subhanahu wa ta'ala wi summa antum ha ulay ɓeɗo taqutuluna hinon ha joni hiɗon warde anfusakum ko e mon wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariga an feddeji go min ko moɗon min diyarin ka galleji maɓɓe tazaharuna alayhim hiɗon wallodira maɓɓe bil ismi bakkat wal udwani e jaggutugol ay bon hande mana kon hande na ɗum fewndi kamen hande bon yawgol naata e galle goɗɗo agresa atta kam woɓɓe ɓen andaɗare mata ko musidɓe ma anduɓe ma tigiri par ce que ko ɓuuri hewde kon nde ɗum no waɗa wata ko anduɗo ma fi honnum fi tun hiɗa mari fi ko makon no pullo fo tawi ɗon aden koko makon woni ko fi koko makon woni ko piyete hara a wiya on tigi a waɗa on tigi forma tun yahane kaar agression mo so manifeste ke waron mo Allah subhanahu wa ta'ala yo tan waɗu ɗum tazaharuna alayhim bil ismi ɗon wallodira horeɓe bil wal udwani jaggotugol wa in yatukum usara tufaduhum Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓemɓe wonɗon e yaade noon agresa ɗon ay peleti ɓen ko musidɓe mo waraɓe jatta jawle maɓɓe hara so yahini no gon tawi ɓen hino nanga haɓɓa hino piyede hara on wallane par ce que on innana o ko musidɗo anni o ko musidɗo ma ni Allah okkorimo newende monanoɗama saabu kum makko kun tun immina bandi yahe ata kon o waramo hara peleti o sa ñande go sa arino ata yo e probléme hino haɓɓa ara a wallaynomo wa huwa muharramun alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ini ɗum hino harmi e dow moɗon ay ko siga ɗum wiwɗen nane
si goɗɗo ma hino tawa hino jiya e bakkatuji mawnudi waɗɗi très dangereux wongol taƴowo laawi agresseur attaque o yimɓe agresseur wujjugol jale bonnugol jawle yimɓe ɓen fewjugol no jiɓe ɓen wujjirte ko bakkatu ɓurɗo e mawnude itti noon sikke hita woni a fewji ɗon ha on tigi warama a woni saabu wonki makko kin haray ɗon ko debude ko ɓe ko ngara taƴi hoore feƴƴi barme ayi hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala inni hay puusugol musidɗo mana monnagol siɗɗo ma ha wulito e makko ka laamu fiyo jawdi makko ndi ñaami fiyo laamu ittimmo Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ɗon ko yaltine ɗum goɗɗo e nder ɗoftade fisgum wa ismum no binum ko bakkato ɓurɗo e mawnude ayi heɓiden ɗo probléme ko duwano mana ko duwano ɗen joɗade ko nder suudu men réglen entre famille ma hakkude kawtal réglé ɗon lanna ɗon famille puusen ɗo ayawte en ka laamu jawdi ñaame Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗum ɗon tun ko jaltina ɗum aden e ɗoftare wala ta'kulu amwalakum bi baytili wa tudlu biha ila lukami ay wata puusu jawle mon ɗen ka lamɓe ɓen ɓe ñaama on fiye ɓe ñaamu jawle yoga e moɗon ko bakkate ɓurɗo e mawnude ay déjà no woɗiri woɓɓe goo si ɓe andi ɗamari mumen ɗamari capacité ɓe créé ɓe créé yante probléme fi ko ma kon yo ñaame ɓe yimɓe kadi hino woodi ɓe yimɓe hino woodi ɓe créanama probléme fi tun par ce que yimɓe si ɓe wondi feere ala probléme wona hakkudeji maɓɓe bon ɗo joni an hiɗa mari moyen min moyen ɗuuɗa paykum ma joni hawra e paykum an ɗo ara tewaki bon ko waytata siga ɗin ɗon piiji hara ko du'ano réglede hakkude famille ma hakkude kawtal mi darata mi naaɓa hiɗa mari mi puusa lamɓe ɓe gema mi cino lamɓe fi ko ma kon yo ñaame ɗum ɗon tun Allah subhanahu wa ta'ala ni ko bakkatu ɓurɗo e mawnude ay itti noon sikke agresugol on tigi e hoore on tigi wiyama waɗama jaɓa jawdi makko waramo kadi watta ɗon ay Allah subhanahu wa ta'ala ni wa huwa muharramun alaykum ɗum no harmi e dow moɗon ay ikhrajuhum yaltingol ɓe afa tu'minuna e on gonɗina bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddom bi ba'di yoga e deftere nden exactement an ko a julɗo jon ɗo no gasara a juulay bon si a juulay ko honɗum wujjanta ko honɗum agresarta musidɗo ma mana gasa ɗo an ka julle peut-être suuma yewtiɗo a hooray bon ma no gasa sa heɓiɗo joni mbuɗe hara a ittay zak aɗumane to a ittay sadaka bon pellet no andirɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala yamirima juulugol noon Allah subhanahu wa ta'ala yamirima noon si suuma ye hewti ya hooru Allah subhanahu wa ta'ala yamirima noon ittugol sadaka ko noon kadi o haɗirma agresugol e mana e tewagol pasque kadi naɓa musidɗo mum e laamu awa exactement par ce que ɓay laamu ngon kadi ko ɗum ɗon waɗira ino woodi yimɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa hiɓe yoori hoore ha fi Allah wawata ɓe gaynude neɗɗo noon yo taw warande ɗon hewtoya to woya taw hara o ronko di ɓawo ga ay musidɗo ma on ɓay pelletti en fof meɗen koyen suɓɓe innamal mu'minuna ihwa en fof meɗen banadama fof ko siɓɓe kono kay yo tawde ɗen hewtoya toon wo yo taw hara e ronkodiri ɓawga so ronkodiri ɓawga non ɗon feere hala e ma ɓe to ɓe walla en ayi si fi Allah o ronki haray ko ma hewtoye to ayi ko ɗum waɗi joni wota on gonɗin yoga e deftere nden yeddon kadi yoga e deftere nden fama jaza'u joddi alana man yaf'al zalika kan on kala on waɗɗo ɗum min kun e moɗon illa khizyun si wona jasere fil hayati dunya ka gurdan aduna ay si a ndaari ɗo neɗɗo faaɗa ɓerndejo neɗɗo gañalo neɗɗo wonɗo mone musidɗo mum ka ɓantoto tun ay on kala ka yiɗa mo ata himo ɓitti tun himo sonjiti on ka yiɗa mo ata e guritinde makko no ñoɗi ay par ce que o wonta à l'aise ɓay ɓen ɓen o wonta mone mum ɗon ñande baññande o yeey ɓen hino avance ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni sa yi musidɗo ma hino heɓa toranamo yo Allah waɗa ɗon ɓeydanmo an kadi toroɗa e ɓural
e ɓural Allah ngal yo Allah lan ɗon okkore no Allah subhanahu wa ta'ala okkori on musidɗo ma an kadi Allah subhanahu wa ta'ala non ma okkorde non kadi aduna on ko weli wo ko o weli haysi o asama watti saƴinde kanŋi e jaman fo heɓirata ay ɗum wata habba ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala non waɗima e faɗoɓe ɓen ko ɗum ɗon jaɓata muñoɗa ɗum par ce que anna ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗirma ɗum ay ifa kono woɓɓe ɗo he subhanallah si ɓeydo go ono gaynani hoore mum ma hino heeɓi moƴƴere hande kadi ɓe wonanta Allah jemma e yadarma koye monede ɗum ɓeɗanotako ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni kala waɗowo ɗum wonowo mone jama on wono mone jawdi jama on bonu Allah subhanahu wa ta'ala inni e mana man yaf'al zalika kala golluɗo min kun e moɗon e man yaf'al zalika minkum kala waɗani illa khizyun wona khoyeran filati dina ka nirna aduna mana ko jasere wonantamo ko aduna ɗo ay wa yawmal qiyamati ñande dargal kadi yuradduna o rottete ila asaddil jabi ko ɓuri sattude e lette ay ko ɓuri sattude e lette wa mallahu Allah subhanahu wa ta'ala wonali bi khafilin ko welsirido amma ta'maluna hunde ko gollaton kon fiyakeji moɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko ɗum waɗi so inni Allah subhanahu wa ta'ala inni himo andi ko suuɗuɗon himo andi ko feññin ɗon bon o musidɗo ma si o heeɓi woni ko gandal woni ko jawdi woni ko laamu ko Allah subhanahu wa ta'ala etti ka bawgal mum okkori on tigi kono kay safe wona kanko wonɗa e monanade da ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e monanade ay nde Allah subhanahu wa ta'ala nelno Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakkunde Quraysiyankoɓe e hakkunde arabuɓe ɓe wi ɓe wi ko Muhammad o mo nena mum e bammum fof woni miskino mo gorol mum jiya e gorol jasugol ko Allah subhanahu wa ta'ala nelata e amen inna ko nelaɗo amen ko men jokkata Allah subhanahu wa ta'ala ene kana ɓe landortolan ko ɓe andi kami waɗata moƴƴere anden ɗon moƴƴere anden ɗon ko noon suɓantolan ɗum ko noon andi kako kanko Allah subhanahu wa ta'ala andi ka watta moƴƴere makko nden ɗon kono kay si Allah subhanahu wa ta'ala jaribori musidɗo ma on okkimo laamu walla okkimo gandal walla okkimo jawdi ko Allah subhanahu wa ta'ala landotoma si o waɗa ɗum wona musidɗo ma woni wonɗa e monanade ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e monanade ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e monanade ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni kala waɗuɗo ɗum yo andu o maraka aduna ɗo sina jasere e hoynede jasine ay ko pullo fof tani ko womo wuggani ke geɓal mum a rukay ngal sina ɗum accay ha ngal hewte pullo fof tani o arsike rewata haɗa tal sakko fotta e gaño ay ko Allah hoddiranma kon fof hewtete tifa sayi wugganagol piiji goo mana ko angal gonɗigol Allah subhanahu wa ta'ala amgal gomgol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi aduna on ko yiltodiray ɗum ndax on kadi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala maramma tifa o inni mana ulaika allazina ko ɓen wonni ɓen istarawul hayata dunia soritirɓe gurdan aduna ɗen bil akhirati ka lakara fala yukhaffafu anhumul azabu lette ɗen honnoytake ɓe wala hum wona kamɓe yunsaruna woni ko daroyte woni ko walloyte ayi tifa ayi neɗɗo gañalo wono mone yimɓe mone jawdi yimɓe ɓen wona ko bono adama siɗɗo mum loroto ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo ko ɓe woni ƴettuɓe gurdam mum aduna ɗen suɓi mana gurdam mum aduna kum sottori ɗum lakara ayi mana ɓe ɗaɓɓi aduna ɓe acci ɗon lakara Allah subhanahu wa ta'ala inni fala yukhaffafu anhumul azabu ɓe lette hoynanoytake ɓe ñande janggo wala hum yunsaruna ɓe wono yaalihi ɓe tampinoya ñande janggo wono yaalihi ɓe lettoya kayite ñande janggo ha ɓe heɓi toon ballal ayi ko al azabu fawqa al azabi ko lette e hoore lette andi ko ɗum ɓe inni yawmal qiyama ko ɗum waɗi lette ɗen hulɓinori ko ɗum waɗi yite ngen hulɓinori yawmal qiyama ko waɗi kala ka on tigi si on tigi nattoyama ɗon lette ɗen fuɗɗike ɗon ko so tawi woni on tigi ɗen lette ɗon o lettirama ɗen ɗon ha o ɗaɓɓi faaba o wi faabe ko lette ɓurɗe ɗen mawnude ɗe ɗaɓɓiri faaba ɗon ko ɗen ɗon kadi addete watte kadi e hoore on tigi ay
العذاب فوق العذاب أي كودا سيني ولا هو سر نبي وناله بوالله الله سبحانه وتعالى ولا قد آتينا موسى الكتاب من أوكي النبي موسى دفتر ننكو دون التوراة أي وقفينا من بعده بالرسل من جوكين تيني باو النبي موسى نلابه وآتينا عيسى ابن مريم من أوكي النبي عيسى قدال نين مريم البينات حجاجي فينيودي حجاجي فينيودي وعندي النبي عيسى كواكي ما كونينو هاوني كيفا كودون أرنو ها بني إسرائيل وي كو بيدو الله لا عندك دوكال الله ديجا سي انداري هيكا إنزيل kala kanko annabi isa ko woli ko nay bi ijini rabbi ko immorde dunga ye jomiyam o wiyata bi izini abi o wiya lon ko immorde dunga ye baban ko bi izini rabbi ay no goyni rabbi wa rabbukum jeydo langa jeydon fa abuduhu rewe on don ko woni alla jeydo lang on jeyon ko woni alla ko rewetedo min nan bi do alla ko sabu kawa keji ko be jonnomo kon ko aduna ko dum wono bi do alla ko dum wadi haalbe inni ko bi do alla la annabi sawana ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wonali ɓadrali heɓugol ɓiɗɗo lam yalid wa lam yulad ay hino jeewa e kawakeji ɗi nde andi kanko annabi isa ka woni penuɗon ka o jibina ɗon ka woni penuɗon ko ɗon o wowlirani ɗon wa hellifaɗo hiɗon andi nde tawno nene makko nene mariama ko neɗɗo moƴƴunoɗo o watta bone nde o yawno ka ladde e seydina jibrilu tahimo ton wutti ruhu on e makko teegi ɓay o woni ton ha o jibini o ari ɓawo fokkiti artugol ka suudu o wi o wi Allah ko honno min o ɓiɗɗo men hewtiroyta ka amen par ce que ɓe andiralam waɗugol ko boni gorko meeɗala memude Allah subhanahu wa ta'ala inni an wata ɗum wono e haajuma ɓiɗɗo on wolana e hoore mum no jeewa e kawakeji annabi isa e jariborana ɗum non ɓawo hewti ɓeyni mariama o ɓiɗɗo ko woni baba makko ko ɗon o wi annabi isa ko ɗon jaabi ko ɗon o woni inni rasulullah min ko min nelaɗo Allah ko ɗon annabi isa fuɗɗi yewtude e mofte ɗen ayi bon hino jeeya e kawakeji ɗin ɗi andanɗa hoore maɗa si goɗɗo nawnino nawnare ko wiyete ñaw barasi ɓandu ɗum ko ñawata ko ha guje on tagiɗen taƴa yana so ari o memima tun mannoto hino jeewa e kawakeji ko Allah okkuno annabi isa okkima pouvoir hay neɗɗo maayi ha gayni waro memi on tigi immiti hino jeewa e kawakeji kanko annabi isa o moƴƴinayno loope harano way o moƴƴina forme sondu o wutta sondu ndu immo ndu wiira ayi bon anna baɓɓe noon e wudde mo kala no mari kawake mo kala Allah subhanahu wa ta'ala no jonni ɗum mu'jiza e ko andire wahi oɗo wona neɗɗo sama kala joni peleti ko jogi kon ko immorde ko wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo wala gadi atayna min okki Musa annabi Musa alkitaba deftere nden wa qaffayna min jokkintini min baadi ɓawa makko birusuli nelaɓe wa atayna Isa min okki annabi Isa ibnu maryama geɗal nene maryama albayyinati hujjaji feeñuɗi wa ayyadinahu min sembinirmo biruhil qudusi wonki laaɓuki ko ɗum woni wuttagu seydina jibril wonki seneki seydina jibril ari wutte tego nene makko ɗen nene makko sowi ay wa atayna Isa ibnu maryama min okki Isa geɗal nene maɗa albayyinati hujjaji feeñuɗi wa ayyadinahu min sembinirmo biruhil qudusi wonki laaɓuki naam Jama TV haray inchallah rabbi ere men on neɓata yona haray no heddanen ɗo no gasa 10 minutes ha 15 minutes haray hiɗon wawi wadde 78 116 82 38 ɗon wawi wadde 78 116 waɗon 82 waɗon 38 inchallah wawon nadde ko Jama TV sino waɗi ko intervenant on intervenant inchallahu rabbi 78 116 82 38 dans 10 minutes 15 minutes inchallah rabbi ay wa mana wa atayna Isa ibnu maryama min okki gadal nene maryama baynati hujjaji feñiɗi wa ayyadinahu min sembinirmo biruhil qudusi wonki laaɓoki ko ɗum woni seydina jibril Allah subhanahu wa ta'ala wi afa kullama ja'akum rasulun
e yo tuma wo kala nde ari on addani on nelaɗo bima la tahawa hara konko addi welata anfusakum wonkije moɗon istakbartum mawnintino ɗon ayi andi bani israila en hiɗon andi nelaɓe ɓen e ɗuɗude nelaɓe ɓen e ɗuɗude fof ko koye bani israila ɓe yalti ɗum woni juif israil ayi ko ɗum woni israil ɓe gerdotako par ce que kamɓe gandal koye maɓɓe ada cippinede ayi ko Allah okkiɓe kon okkali ɗum leñol hay gotol ko bani israil en yira moƴƴingol avion kamɓe yira moƴƴingol baton bon yoga e piiji ko andanɗa hoorema way ko mana gande ɗen koye maɓɓe addi a cippinede bani israil ayi difa bon ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun yalti e maɓɓe annabaɓe fof koye bani israila kono tellement ke koɓe yedduno kamɓe kay kala annabajo addunoɗo tawi konko addi kon welali wonki maɓɓe kin ɓe mawnitoto e hoore on tigui woɓɓe ɓen ɓe waraɓe sa sa daari wona annabi Yahya on ɓe warumo e annabi Isa ɗo sinande Allah subhanahu wa taala wallunomo ɓe waraynomo sabuna ko koye ton ɗo koye ton ɓe holliroɗo ɓeyno ko annabi Isa woni ko fempa la wona annabi Isa woni ko fempa ɗon de mana ko ɓay ɓe jokki annabi Isa ɓe rewi rewete ɗen fopp fi ɓe inni ɓe rewaymo o wi la min on rewata lan min komi jiyaɗo Allah en fopp meɗen ko yettore rewen Allah goto ɓeyni ɓe rewama ko mbiɗo Allah ñande ɓe desduno no ɓeyni ɓay joni o sali o daro faasa faasiremo joni en nanggaymo haɓɓen fempen ɗon forcé o innayi ko ma rewenmo o mara faire sande kadi ɓaremo haɓɓano ko gotum bon ɓay ɓe ari ɓe tawimo o andi ku maɓɓe ɓe raɗi ɓe jokkimo o dogui o naati e nder suudu ka o naati ka nder suudu ɗon ko ɗon Allah subhanahu wa taala ƴentinirimo no Allah subhanahu wa taala ɗon annabi Isa min ƴentinde kan ay mana Allah subhanahu wa taala ƴentinimo lanɗo heferaɓe hekkinoɗo e maɓɓe lanɗo wonnoɗo lanɗo heferaɓe ɓen o ari ko on adi natude ka suudu saabu ko on hikkodirno e annabi Isa no natno ka suudu Allah subhanahu wa taala ƴentini annabi Isa wayli on lanɗo heferaɓe ɗon wayli mo mbadi annabi Isa ndi ɓeeɗa naati tun ɓe sikki ko Isa ɓe nangimo ay ɓe ƴetti ɓe fempi ɓeni ɓe fempi Isa la annabi Isa tawi Allah subhanahu wa taala ƴentinimo ko asama o nayaɓo ɗo ko ɗum waɗi so ɓenni annabi Isa ko cippoyto muzdu zaman ay ɗum hina selli ken annabi Isa o cippoyto fende monde o ari e ka leydi ɗo kono ɓe inni wonde annabi Isa no cippoyo ko leydi ɗo a tawi fende on sa hara e moƴƴuɗo ɗuɗa e hoore leydi ndi ayi hiɗon andi mawɓe men Fuuta Jalloɓe makkanere en ta Allah tawnuɓe akhiru zaman ayno o akhiru zaman e mawɓe men Fuuta Jalloɓe torotnowo taala tawnuɓe ko ngun tigiri fewndi hande ko ngun fewndi hande akhiru zaman hande piiji wowlanoɗi ɗin fopp mande akhiru zaman ɗi fopp majji ɗi feeñi difa fayde jooma gande en hino wi ko heddi ko hande kadi ko wallano kon ko feeñugol masihu dajjali hiɗen andi masihu dajjali on noon kadi ko neɗɗo no ɓe wiiri noon fewndo on say nde annabi Isa nde aroyaɗo a tawa yimɓe moƴƴuɗo ɗuuɗa a taway mana masihu dajjali on o aroyay komo neɗɗo Allah jarribori kadi majjinoygol tagore nden nde tawde noon kadi o tawi fade on sa ko yimɓe majjiɓe tun heddi e leydi ndi o aroyay ha ka qabru hara ka qabru ko goɗɗo surano woni duuɓi temedere o inna ko ɗo bamma surano inna hiñi o inna ya noddu bamma noddaɓe noto ay o inna ko min woni Allah ko min woni reweteɗo ma a faami difa ko woytata siga ɗin piiji on so yeeyi ɓen jokkoyamo ɗum hana o ara o tawa ko yimɓe majjiɓe tun woodi o ɓurtaɓe kadi majjinde o ɓurta e majjinde ha hara ɓe lanni majjude karama ɓuri koɓe wonnoɗon on say noon annabi Isa cippoyo ay annabi Isa kanko waroyta masihu dajjali si o cippoyke tun no masihu dajjali haynori annabi Isa o fokkita dogugol so fokkiti dogugol tun annabi Isa ena nangemo si ɓe nangimo ɓe warama mana ɓeni ka waraɗo o hande kadi gootu fara wuttama darangal daro ay ko ɗum waɗi so ɓeni nde annabi Isa ne cippoyo ɗo a tawa fayda moƴƴuɗo ɗuɗa e hoore leydi ndi si a ndaari noon piiji heewɗi sifanoɗi ɗin ɗon fof signal mum waɗi
ne jeeya e muɗum ɓe andanɗa hoore maɗa wona nokkeliji ɗi andanɗa hara ko burure ko andanɗa hoore maɗa hay welowru hewtoytano toon hande sawtiɗo a yahay kuɓeje hino ɓanta hande ko on tawi village ji men ɗen ko ɓuuri hewde ko jahata dara tawa kuɓeje ɓantaka étage ji ɓantaka ayi hara courant hino wodi hara ko ɓe andanɗa hoore maɗa hay ɓe welowru hewtatano ka muɗum bon hande ko ɓe andanɗa hoore maɗa ka maɓɓe hay goɗɗo mi hara ko fi ka maɓɓe andano ko adna hay hande hino jooɗi leyɗe porte ko nawir noon al urata al hufata riya a saayi yimɓe tampunoɓe aynaynoɓe dammi hino ɓantodira e ɓantugol kuɓeje ayi ɗum no hoɓeni no jaa e maneji dargal no jaa e maneji dargal ɗi andanɗa hoore maɗa hara coñci hino woodi ɓeyni coñci hino woodi kono hara hay wotere surrata wona on ayaɗo ɗon ko suddi ɓen fewti hande nde a yayi ɗo suddiɗo hino mari ɗo walisije 10 coñci si tawi woni hara ko haɗɗan hay waɓutu hay goto hewtata hara ɗin walisije makko 10 coñci ɗon fof o wawata ƴettude ɗon hay gotol oynamo wawi fewtirde ngol Allah subhanahu wa ta'ala o juula ala coñci no woodi kono jama on surraki nde jeeya e maneji ko ɓeyno dargal ko a faami ñameteji no woodi kono Allah subhanahu wa ta'ala ita barke ñameteji ɗin giya ala hino woodi jawle hino woodi an pagga me ko hande probléme ji ɗin ɓuuri ɗuɗude hino jeeya e maneji dargal ɓe andanɗa hoore maɗa yimɓe ɓen hara ɓe hulay tun ɓe hersata ɗum hino woodi hande yimɓe ɓen hande ɓe hulay mais hersa ala ça fait mo kala waɗay ko faala ko majeur en tant que mo woni majeur hande kadi komi faala mi waɗata hay goto wata wan terdalan waɗugol komi faala la wona noon tu vois ayi jooma gande ɓe tasika ɓe daari ɓe tawi fayda hande mandiji signaloɗi almande dargal ɗin fof fayda hande ko heddi feeñaali ko masihu dajjal heddi ɗin fof ɗi waɗiɗo ayi waɗi so inni e yo e jakande nela ɓen addani on ko tawi welata on ka wonkiji mon kon wo ayi mana istakbartu mawnitino ɗum ayi fa fariqan fedde go kazabtum fennanɓe wa fariqan fedde go taqtuluna waronɓe wa qaalu wi on qulubuna ɓerɗe amen ɗen hulfun ko fermaɗe ayi ko welsidiɗe Allah subhanahu wa ta'ala ni bal ko woni la'anahumullah Allah huɗi on bi kufrihin sabu yeddugol moɗon fa qalilan fanɗima yu'minuna konko gonɗin ɗon joni darten hoore men enen hande moften nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗuuɗi ka gonɗin ɗen ka fanɗi ka gonɗin ɗen wona no wirno wa ma atakum rasulu fa khuzu wa ma nahakum anhu fantahu ay walamma jaahum tumande arnoɓe kitabu deftere men indila immorde ka Allah musaddiqan tay ko gonginde limama ahum ɗen wonde ka maɓɓe wa kanu ɓe laadino min qablu ko adi ɗum yastaftihuna ɓe udditatno alalladina ɓen kafaru yedduɓe ay mana ɓe wiya mana menen si Allah subhanahu wa ta'ala waɗani men ɗum ɗo men waɗay ɗum ɗo si Allah subhanahu wa ta'ala waɗani men ɗum ɗo men waɗay ɗum ɗo hara noon si Allah subhanahu wa ta'ala waɗaniɓe ko wi kon ɓe yedda fes ay heewi innoɓe ɗo min sal mana wona ɗo haara ɓe mapora piiji wona ɓiɗɗo ina wodira woɓɓe godiraɓe dewgal satanta ɗo ha sa wona suddiɓe go ɓene ñande mi yilan heeɓi moodi ñande mi jomba mi horana yo Allah balɗe tati ay ya andu tumana ko wiyete take kon ko wiyete fodore Allah subhanahu wa ta'ala kanko si a fodima tun haray wonti farilla e hoore ma ɗum la sakka ay ko ɗum haala men enen pulla fo tawi wiɗen fodore no ɓuuri ñamande ay jelo fodi ɗo yimɓe hara ɓe ala e hunnude wallante hunde kadi waɗante hunde kaari ay ma nodde ka men to non mi wallate hunde kaari si Allah lan jaɓi nayi mi fawtani kama hunde kaari ɗum ɗon heywata anine ay elandema nde ñande hay noɗɗa ɓetata ɓe kuppama téléphone walla ɓe bulokama sa ay si a andi a waɗata wota a fodu ndaare ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni kanko si a fodimo tun haray woni farilla si a wi ɗo ñande mi yilan heeɓi moodi mi horana yo Allah balɗe tati si a heeɓi moodi walla a heeɓi ɓeyguɗen balɗe tati ɗon ko farilla e hoorema a hoorayde si a hooralde Allah subhanahu wa ta'ala nanguitiro fedema ñande janggo
ɗum sida faala hajja e makka laabi jeeɗiɗi ay hajjino ya temedere ɓay tun a wino si a heeɓi moodi walla heeɓi ɓe nga horanayi Allah balɗe tati walla sa heeɓi ɓiɗɗo walla si Allah okkorima jawdi mode ñande min kadi moden Allah subhanahu wa ta'ala nokkorilan jawdi ñande mi yilan dasa automobile an mi horanayi Allah balɗe jeɗɗi awa sa moyta ko ñande ngel automobile heeɓi hande kadi hay hande kadi haɗi mi waɗayno ɗin hande kadi sawa eggiti no ɓe wirno wona Allah subhanahu wa ta'ala innal insana la yatikha ar ra'ahu stahna banu adama hino bewa sanga o yi way tout est bien ande kadi san fo himo andi kanko kala mo ala on ɗon ko barke nene mo e bammo woni juuraki ɗum ko ɗum haɗi heɓa ayi tifa ya andu a wañande gi oto willen heeɓi ɗo yandu balɗe jeɗiɗe fottude Allah subhanahu wa ta'ala ɗen si a horali ɗe sida faala hajja e makka laabi jeɗɗi hajju ya temedere si a maayi Allah subhanahu wa ta'ala nangitoroyte par ce que ko farilla e hoorema ayi ɗum ɗon kadi dari no haani akkitugol haqqil muradu moƴƴuru ayi oni fala anatullahi kuddi Allah woni alal kafirina dow ɓe yimɓe heeferaɓe bi isa boni ma ihtaraw bihi konko ɓe soditiri anfusahum wonkiji moɗon an yakfuru nde ɓe yeddata bima anzalallah konko Allah on cippini bahyan ngaygu rek an yunazzila law nde Allah cippinta min fadli ɓura makko ngal ala manasa o moƴƴiɗi min ibadi e jeeya e makko ɓen ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni mana kuddi woni e dow ɓen heeferaɓe ayi sabo num konko ɓe sottiri wonkiji maɓɓe nde Allah subhanahu wa ta'ala cippinta moƴƴere makko nden on moƴƴiɗi cippinande moƴƴere mum nden si Allah okkori goɗɗo jawdi siɗa faala welto siɗa faala seytin par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala okkori makko awata jaɓutude ɗum welto kisa non ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ñaama arsike ma on e junngo on tigi beteke tiba kadi ko satti o ko satti do ko satti o ko satti ko marɗo ɗo fewtete ay mo mara mi tañƴinaaki ko on ɗon koko yurmi waawi ayi kono kay si goɗɗo heɓi toro Allah ko ya toro Allah yo Allah olan ɗon ɓeyda mare ɓen okkora kadi ɓe ala ɓen kono sen torki Allah yo Allah olan ɗon perdi marɓe ɓen enen kadi en heɓali ɓen marɓe ɗon si perdi mi tañƴinaaki ɓe maraɓen kañum kadi jalay sabuna ko satti o satti ammo mara ɗon satti o ko satti an kadi ɗo wura ma fatti o sa hawroye marɗo ayi kono kay mo marɗo on toro Allah yo Allah olan ɗon ɓeydimo kaw woni ɗon ayi ndaro Allah subhanahu wa ta'ala inni bone wodaniɓe saabu konkoɓe e tikkere saabu konkoɓe koɓe woni an yunazzila Allah min fadli ala man yasaw min ibadihi fi tun Allah subhanahu wa ta'ala hino cippini moƴƴere makko nden e jeeya e makko ɓen jelo hande woni e moynanade yimɓe saabu ko maɓɓe kon hande sa yi kaari en no waɗi ɗum ɗo ko hande weeti nene on tampi nene on ko torotonoɗo si ñama ɓe sa yi kaari no bunga hande ay par ce que no jari hiɗa andi ko nun Allah subhanahu wa ta'ala andi kankadi ko honnun o mana ko honnun ko ɓuri heewde ko nde Allah subhanahu wa ta'ala no janna goɗɗo moƴƴere makko nden o atawi ko neɗɗo jaɓanɗo Allah subhanahu wa ta'ala yurmeteɗo ayi tifa o inni ayi fa bawuɓe ruttode ɓe haraɓe e tikkere ala haraɓe e taw tikkere walil kafirina no wodani heferaɓe azabu lette muhinum hoynoje lette jasude wa iza qila lahum si wiyanamaɓe aminu gonɗine bima anzalallah konko Allah on cippini qalu ɓe wiya nu'minu ene min gondine bima unzila konko cippina alayna e dow amen wa yakfuruna min yedda bima warahu konko woni ɓawo ɗum ɗon kon ayi bon huna ay ko yeteɗo joni si wiyama ɗum ɗo wonode ogoyneɗa minen ko ɗum ɗo men tawre mawɓe amen eyi minen koko men tawre mawɓe amen kon nani Allah subhanahu wa ta'ala awalaw kana aba'ahum la yaqiluna wala yahtaduna ene ɓawde dina kan ari wi ko ɗum ɗo onon wi ɗum koko tawruɗo maw e mon ɓen kon Allah subhanahu wa ta'ala ni awala yaqiluna hay tawni babira e mon ɓe mara hakkil a jokkayɓe tun awalaw kanu yahtaruna hay tawni babira e mon ɓen feewa awa on jokkay ko tawruɗon babira e mon ɓen kon est ce que ko tawaɗi fof jokkete mi sikki a yima woñino ene wo yo aden tawdu ko
mana ko dokkale cuutare de wayde den piiji jembete kadi wadi piiji goyɗi jembetake wodi piiji goo mi sikki fiya tawridi mawɓe ma ara a yelaki hankadi wawgol non ayi kaka diina tun nanata hiɓe inna ko men tawri mawɓe amen ɓen kon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ay koni ɗo wa iza qila lahum ay siyanaɓe aminu gonne bima unzila konko bima anzalallah konko Allah subhanahu wa ta'ala o cippini qaalu ɓe wiya nu'minu meɗen gonɗini bima unzila alayna konko cippina e amen ko men tawri babiramen ko men jewɗi wa yakfuruna bima wara'ahu kala ko men tawrale mawɓe amen kon men haajaka ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-haqqu ko qur'ana on wowli kolle ko qur'ana on addi kon musaddiqan ko ɗum woni gonga ay limama on ngede e konko woni kamo Allah subhanahu wa ta'ala ina fari makko honnun taqutuluna waranay non anbiya Allah e annabaɓe Allah ɓen min qabulu ko adi in kuntum si tay woni o laatike mu'minina hiɗon gondini Allah subhanahu wa ta'ala ay wala gadi jaakum addani o Musa annabi Musa bil bayyinati hujjaji feñiɗi summa takhasitumul izla on say jogiti ɗon ngaari ndin min ba'adi ɓawa makko wantude onon zalimuna kon toñiɓe wa izi andutu akhazallahu nde Allah subhanahu wa ta'ala nanguno misaakum aadiji moɗon ɗin wara fa'ana men ɓawti fa'akum sengode moɗon attura fello ngon min inni khuzu nange ma ataynakum ko mi addana mi quwwatin e dole wasma'u heɗe yawno ha bani Israila ɓay annabi Musa yewtiti e maɓɓe han tawi ɓe waɗi deger bopp fello kaɓe wonno ɗon fello tuuri sinin fello ɓurgo e mawnude Allah subhanahu wa ta'ala yamiri malaika ƴet safe bani Israila no yoori hoorego e siga mum ala Allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fello ngon townigo ha e hoore maɓɓe o wi si on jaɓali ko annabajo wi ko ngo fello ngo ɗo mi deppata e hoore ma on fof majum ɓe wi Allah men jaɓi ay Allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fello ngo e hoore maɓɓe ay difa honnum wasmawu ɓe wi qaalu ɓe wi samina men nani ɓaw fello ngon ittama wasaynaɓe yeddi ay wa usribu on say jilla fi qulubihim kaɓetanɓe ala jila ngaarani ɓe kufurin saabu yeddugal maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala bi'sa boni ma ya'murukum ko yamiri on bi imani kun gondinal in kuntum si tawni o latike mu'minina hiɗon gondini Allah subhanahu wa ta'ala ay summa amanu summa kafaru gondina hande jango yedda gondina hande jango yedda ma si yi bone on ha gayna sentira ya subhanallah astaghfirullah si feƴƴi ɗon la ay andi banu adama ko non way wona no wi non si lette ɗen ari ɗo ay fof ino jaɓi ko Allah ay wona Allah subhanahu wa ta'ala wiri no ndaare no hoggo wi si ɓe ƴawi ko avion si ƴawama ko avion avion on décoli ɗo e ngal cippoyo a heɓata ɗon kefere mo jaɓa Allah subhanahu wa ta'ala ay ko si ngal cippoyke hande kadi noon ɓe ɗaɓɓana ɗo noon Allah guiɗo en mbawa pilote jo no wawi o hino wawi déjà haye oto ɗum ina woodi sa si oto wangal ƴama ɗo joni longo way bafeɗen fermama chauffeur démarri fokkiti ɗon fof ko subhanallah astagfirullah ñande chauffeur garoy chauffeur garoy chauffeur ji wawɗo addude chauffeur ji wawɗo doginde addi men ɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi ka bateau wa kazalika wona noon si ɓe ukki ka bateau laana ka ukki ka bateau ɗo ya ka ƴawoyde ɗon fopp hino jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala ino andi ala dando sina Allah ay kono si ɓe cippoyke ka bateau hande kadi ɓe wawi ɗaɓɓande ɗon Allah ballo o addude men ɗo hino wawi hande kadi ko chauffeur jom wawi wona Allah subhanahu wa ta'ala wawi ay Allah subhanahu wa ta'ala bi'sa boni ma ya'murukum ko yamiru on bi imani kun gonɗinanama ɗon in kuntum si o lataki mu'minina hiɗon gonɗini si hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa wawi andude kala wo ko wonuɗa nokku kala ko wonɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala wawma dandude ay nam Jama TV ra inchallah rabbi ko ɗum ɗo Jama TV wonno ko addanno en hande ha yontere hande inchallah sabi si Allah subhanahu wa ta'ala newni tawni en haray handen ko ɗo waɗa waɗa en tora Allah subhanahu wa ta'ala firta en arsi kaɓɓana en kata dande en Allah wata dande en kata e kasara dande en sabu gagne boni iblisa dande en Allah wata Allah akkora en barke mawɓe men e barke karam ko men dandira en haqqeji rahmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين